guys, uretse ko Ubugeni Rwanda se uretse kuba tugushanyiriza ahantu tuye naho ukorera, tugufite n'amatableau. Reka tubirebe. Iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri, iyi ni ya gatatu, iyi ni ya kane nayo, n'ibindi byinshi cyane tubafitiye hano ku Ubugeni Rwanda. Ntuzacikwe, sama paintings yo kubikuta tubakorera gusa, ahubwo tuba tubafitiye n'amatableau meza cyane yo gutaka munzu. Komeza ukurikire, tugiye kuba turi kugaragaza uko twakoze ino painting yacu. Nagira ngo ube hafi urebe ukuntu byagiye bigenda, ubundi komeza ukurikire Ubugeni Rwanda. Turagushimiye. Yes guys, Ubugeni Rwanda ntabwo tubafitiye ibijyanye n'ubugeni bukorerwa ku mazu gusa, aho tubashanyiriza ku mazu ndetse no ku bindi bintu byose mukeneye, aho tuba tubafitiye n'amatableau meza wakoresha utaka aho ukorera cyangwa se aho utuye, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. So make sure kuba ko subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru menshi cyane ajyanye n'ubugeni. Turari nk'Ubugeni Rwanda ndetse na Pacific Art kugira ngo tubafashe kugira bita ubugeni any service yose cyane n'ubugeni turari kugira ngo tubafashe. Murakoze cyane. Ikindi ushobora kuba uzi umuntu ukunda ubugeni cyangwa se ubukora, nubwo ufite impano y'ubugeni. Hano ku Ubugeni Rwanda turagufasha, tukakwereka ukuntu wabasha kuba wabuzamura, tukaguha amahugurwa ndetse tukabasha kuba twakugeza ku rundi rwego. So be with us, twandikira inbox tubwire uko byumva, turari kugira ngo tugufashe nk'Ubugeni Rwanda. Yes, nk'uko uri kubibona turimo turagenda dusoza, turimo turagenda dushyiraho utuntu tw'utudetaye twa nyuma, umwotsi ndetse n'utundi tuntu dutoya, ariko mu kanya guys ni muki mu mazi. Okay, why? Umuskwa kana turi kumwe. Okay. Paji action 1 2 3, let's go. Yes, twese dufata kandi tuyakuruka gato kugira ngo tuze gukomeza ibintu neza cyane.